Sheshenine ya Gravity CBC Center gikundi giki kia arutwo marathi na mbere na mathomo. Hare o kiumia thukuru itanyihiri 5 niciukaga ni undu wa mathomo ma CBC giki ari kionereria kia mwanya hari ukinyaniria wa mutaratara uyu maundu-ini maria arutwo matangithomithirio kirathi. No thukuru nyingi itire na facilities kana itire na hinya wa guthomithia mutaaramu uyu mweru wa CBC. Na nikirona mageuka guku gwitu twina studio tofauti cia iria ifagitwo kuringana na topics kana strands cia CBC. Kuma maundu megie mikarire ya mucii, urimi wa irio cia migunda na mahiu, unduire na nyimbo, ceceni ino ikoretwo ari kiguni kuri thukuru iria irigiceirie. Twina farm iria twina nyamu ciothe ciria cia giko cikirithio thini wa mucii nicio domestic animals, na twina mugunda wa kuigana wa kuhanda mimera ino yothe ciana ciagirwo ikihanda. Gukinyaniria mutaratara uyu gukoretwo ari nditi riu gukigia na mwihoko thutha wa kuumbwo gwa kamitii iria gukorwo ikiheana mwerekera wa CBC ona gutuika kuringana na njuguna arutani aria makoretwo magithomithia arutwo aya mabatie gukorwo na uge munene kamitii-ini ino. Mwarimu uyu gukoretwo agithomithia ciana ici miaka 6 angiheo kamwe kega gukorwo thiini wa kamitii iyo niwe agikorwo niwe no hoti wa kumenya kiria weakness yayo kana strength ya CBC kumboni hau ikinyete. Kuringana na Bernard Sakatia, murutani thukuru-ini wa Dipal, kamitii ino nibatie kurora na kinyi mutaratara wa kugeria arutwo a CBC akigweta gucerithirio kwa imwe cia tabarira iria arutwo aya mabatie kugerio. Sema kwamba project ya kulima mwanafunzi anatakana apande, sema kwamba mahindi, yale mahindi si kupanda tu. Mwanafunzi anatakana apande mahindi ayakuze mpaka afike mahali kufanya nini ya kuyavuna. Ile hali zile project ambazo tunafanya ni mwanafunzi kupanda, muda unaofuata anapatiana nini majibu kwa serikali. Hii hatutakuwa tumeguza lile somo la ukulima mpaka mwisho. Omwe wa maundu maria metereirwo na kinyi ni kana kamitii ino ni kugarura itua ria waki wa irathi cia arutwo a grade ya 7 thukuru-ini cia secondary. Iria thaici ni undu wa nginya limited resources. It would be prudent ciana ithi na mbere guthomera kuria cirathomagira ni undu ta thaici ni ugukora no koro muciari ndangihota gutwara mwana thukuru iria etitwo. Ngalia katika hali tuko na mfumo wa 844 tulikuwa na ile inaitwa bullying. Mwanafunzi anatoka darasa la 8 anaenda kidato cha kwanza, lakini anasukumwa ama anafanya nini, anamistritiwa na wanafunzi wenzake, na huyo ambaye ni mtoto mchanga tu atasurvive aje kule kidato cha kwanza. Hamwe na mendekithia magi kuma kuri Anyiti itemi ni gutigirira kuri na arutani a kuigana na oho gutigirira ati ihoto cia arutwo othe ni irathingatwo ari hamwe na arutwo aria makoragwo na mawathe ngurani. Ni gukorwo push gukorwo na implementation ya mandatory teaching sign languages getha the deaf community ni runyuta mubunge ni ndimaragiriria mahote gukorwo integrate into the society na kuhota ku access rights ya fully. Kuna wanafunzi tuseme kwamba watainiwa wawili sasa, mmoja akiwa darasa la 8 mwingine akiwa grade ya 6. Matayarisho hayo hayafanani, yanataka kupewa kipaumbele. Sasa anajua kwamba madarasa yanahitajika, walimu wanahitajika na hata vifaa zaidi vinahitajika. Hadwini ha Kameme TV, Gitagwo Ngina wa Wadurwa.